Kak marah apa mata jawab Kak? Ya tahu juga dulu deh. Pantean Kak ngomong si Kejian kok mereka tak jen parah tangate. Iya Cik Pak tenang. Cek sedih lagu nih. Ada apa Kak? Tah sakit tangan. Ancur engkau tangate. Rasana pun tak kuat ingat dekat kita. Sedih. Ya enam dulu deh. Melepah tenang. Tak bisa engkau minum jilat. Rasa sak-sak tang dada. Serenyang. Ketika tak kuat rasana. Cek kau minum malah. Nyaba masuk antara. Bukanlah beramana anolak lamaran bulan asbab Bisa menggetarkan mulai ada bingung kok. Mun daya main orang kok nyari hiburan. Apa le? Nembak mana? Karena bisa ngorangin tentang kesedihan dia ya. Tiba kun bisa. Di mana tembakan le? Ya Kak. Ayo mangkat ayo. Mayu, mata malam kemarin. Ambu Kak. Kata mana Kak? Di mana? Uak. Di mana? Uak. Di mana le? Uak Kak. Masa Oh iya war le dah. Ayo uak. Mangkok sini balik. Tahu ya Kak ya. Tak tahu kalau ini nembak. Apa lah nembak? Enggak apa nih? Apa? Mai tembak Kak. Tembak Kak. Tembak Kak. Jok le. Arah apa Kak? Kok takut? Takut arah apa? Takut tolak. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu.